indaba ungasamfuni yakusogolisa Nangu khona ngisogorisa. yiziphi izinto obubona ngazi ukuthi kahle kahle lo baba lo awusamfuni ukuhamba endlini lo muntu uhamba Friday umuntu oyemsebenzini yes ayobuya sometimes uyabuya Sunday sometimes abuye Monday sekazofuna isikhathi afuna impahla zima overall emsebenzini uzawathathaphi ngenye day ngamfakela isigubhu sotshwala ngamfakela impuphu yakhe ngavala isikhaftini sakhe ngamnika wahamba naso makabuya lapho hayi angidendebule kangaka wakushaya bothi mina bekathi mina ngizamphakela ini yo ngiyakuzwa my sister bafu mina ngibhalelwe nguwe kushow angazi umisa kanjani because uyamuzwa uthi uthini lo mama manje ngithi mina uright manje ahle nalomfumbezi wami angikabana nomfumbezi wami angikabanaye cha angidlali naye siyaphilisana angidlali naye endlini emzini wakhe emzini nami ngihlala nabantwana yena makangidinga uyangithatha